E se ile kgwedi tse tsheletseng ho latela koduwa ya metsi a saleng a ema sebakeng sa Deelpan. Ba emedi ba mmuso ho tswa mafapheng a fapaneng ba se ba etetse sebaka sena ka makgetlo-kgetlo mme ba etsa ditshepiso. Empa ho fihlela ha jwale boholo ba tsona ha bo so phethahatswe. Puso e re tseitse ka gore mo 6 months foroi ga ise ikatelwe. Gona le matla sentseng ana le metsi like ha gona sepe se ba re thusang ka sona up to so far. Lefapha la province la kopanelo ya mebuso le ditaba tsa marena le re ho se ho bile le diphetoho tse itseng. The construction of temporary residential units, which was supposed to have started today, will start tomorrow. Recent rains have disrupted progress on that score because the ground became very soft and obviously yellow fleet could not work. Ho sale jwalo, Masepala wa setereke wa ngaka Modiremolema o re batho ba amehileng ba lokela ho tloswa sebakeng sena mme ba ahelwe matlo lefatsheng le loketseng tulo. Selo se ileng gore se re mekamekane le sona ke sa go fudusa batho ba ileng gore ba mo karolong e kotsi e ka reng ga pula e kana gape matsatsi a balwang metsi a boela ba ka boela gape ba nna mo tsietseng. Le ha baahi ba labalabela ho bona ba ahelwa matlo, ba bang ba bona ba totobaditse hore ha ba ikemisetsa ho siya matlo a bona ao ba sebeditseng ka thata ho a aga. Selwane Gagau, SABC News, Deelpan.